ti, blagovesniku. Čuli smo evanđelje po Jovanu. Sveti apostol Jovan je bio jedan od očevidaca Hristovog istradanja i vaskrsenja. Recimo, svi sve duši od svega uma svoga, recimo. Đakoni opet pozivaju narod na molitvu i oni govore prosbe u ovoj suguboj ekteniji umjesto naroda, a narod se saglašava trokratnim Gospodi pomiluj. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Artemija i za svo Hristu bratstvo naše. Još se molimo za braću našu, sveštenike, sveštenomonahe, sveštenođakone i za sve u Hristu bratstvo naše. Prepodobnu Matije Prosiniju i za sve u Hristu sestre njene. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za sve blagočestive i pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Još se molimo za blažene i nezaboravne osnivače i titore ove svete obitelji, za svete patrijarhe, pravoslavne, blagočestive careve i Hristoljubive carice i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovdje počivaju i za pravoslavne svuda. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova slugu Božih, braće i sestara ove svete obitelji. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, pevaju za prisutni narod, koji očekuje od tebe veliku i obilnu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. For thou art merciful, God who loves mankind, and unto thee we ascribe glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Oglašeni, pomolite se Gospodu. Gospodi pomiluj. Verni, pomolimo se za oglašene. Sve su ovo molitve za oglašene, znači već spomenute ljude koji su tek trebali da prime hrišćansku veru. Da ih nauči riječi istine. Gospodi pomiluj. Da im otkrije evanđelje pravde. Molimo se za njih da ih Bog prosveti, da ih nauči riječima istini, da prijedinje, čuli smo Svetoj apostolskoj crkvi. Spasi, pomiluj, zaštiti, sačuvaj Bože blagodaću Tvojom. I njima je bilo dopušteno i preporučeno da prisustvuju liturgiji
do ovoga dela, pošto su trebalo da se poučavaju u veri, mogli su da slušaju odeljke iz Svetoga pisma koji su se čitali, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Vi koji ste oglašeni, iziđite. Oglašeni, iziđite. a potom se pozivaju da izađu iz crkve jer nisu mogli da uzmu potpuno učešće u liturgiji koje podrazumeva pričešće vernika. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Premudrost. Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i u vekove vekova. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Za višnji mir i spasenje duša naših Gospodu se pomolimo. Ovo je sad takozvana skraćena velika jektenija. Za razliku od velike koja ima 12 molitava, ima 6. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, teskove, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Premudrost. Da svakda čuvani vlašću Tvojom, Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Sada se peva heruvimska pesma koja je podeljena iz 2 dela. Drugi deo se peva posle velikog vhoda, ali ja ću ipak pročitati celu da bi se sačuvala nit. Mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo, kao oni koji će primiti cara svih, anđelskim silama nevidljivo praćenoga. Aliluja, aliluja, aliluja. Ovo je inače heruvimska pesma prvoga glasa, zapisana od Stevana Mokranjca upravo, koji je samo zabeležio već postojeće nasleđe u Srbiji, a nadamo se da ćemo imati prilike možda sutra za vaskršnju liturgiju da čujemo i četvoroglasno izvođenje Mokranjčeve liturgije, jedno od Mokranjčevih remek dela.